Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Sapay ko bata nakaradgad kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo akarya, saan naputpudno anagan. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Emelda Enero, ni Armeda Angaon, ni Marjorie Iban, kan ni Maricel Galarin. Kastimaan ti surat ni pagayam karya, Dear Manang Biyanang, bakutak abalasang, nabayagan na kursunadak ni bayaw ko, baro pa'y laide ngam crush kon. Isunalaang tanikabagis ko ti inasawa na. Aging gabi maket kami, sana nagbaliw ti riknak. Aging gana panunot ko ti nagbakasyon iti balay da kabagis ko, kan ni bayaw ko. Rugyak ti agsalaysan. Umaya man, kabagis siya nang. Nay, kabagis karya, si kamot gayam. Umayak ag bakasyon, kabagis. Ay katun ala, sumrag ka. Agyaman na, kabagis, ay na. Umayak man, ag-relax dito yung balayaw. Masurunak iji lugar tayaw. Adaw ti kalabang ko ijay. Apay manan aya. Masurunak kadagiti na apal at tao. Padaksindak pa yan. Gapo iti apal da kanya. Nagalas ti aramid dagiti at tao. Di lang amin agmarmarites ti amudang aramidan. Imbis ajay la kumabiyag da ti pakibiyangan da. Sa amay tatila pakibiyangan da. Anya, asino da aya? Hay, basta amin da. Awan pa'y limpyaw itan iti lugar tayaw. Pasig da aminan aman nakibiyang. Isu adito yak mampay labalayo kabagays. Ay katuan awan problema iti da ita kabagays. Mapanakaon, siya nang bakit. Inakagpasadan. Okay, tutoy. Aganad ka. Tay kiss ko ngay. Wala. Ay, makauray ka kaday. Adamon at talaga goodbye kiss mo kanya kahit. Basa pa ka nga agawid Wayne. Ay, anyat kaya't mo pasalubaw. Sumay, fishball, siupaw, window kikyam. Kumpurmi kan lakay. Kaya't ko amin. Basta masapa ka nga agawid. Tasapaag ta agluto iti pangrabyan tayo. Sige nga raw. Mapanakaon. Bye-bye! Napanan ni bayaw kabagays. Wen, napan man nagpasadan Nalailo mo ni bayaw king kanya. Manang siya na. Agdapay pakiskis na no pumanaw. Ay wen kabagays. Uray no sumangput dayjay. Agkanaklat ta. Nagkasat kamiten kabagays. Nakatumpong ka itinasingpet kan nalailo nga asawa. Day tamat ti pagyamyamana. Tasaan nagbalbaliw ni tutoy kanya kabagays. Isu na laang ta, awan anak yaw kabagays. Sayang, di na maiwaras ti kinataer na. Ay, wen nga rod Ang ayos lata. Naragsak kami latamay nga oray saan kami anaparaburan iti anak. Sa bagay makidi Ngayon, kasyanaw, no ada mapututan na sa balay, manang. Agungot ka kaday. Ay wen apaek ang mga nusinaak pa yan karya. Manang, aday bagak maipapan kinibayaw tutoy. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibagaking ka Anya dayta, kun naggapuam aya. Naggapuak iji plaza, napanak iji paradaan. Kaada nakitak manang. Nakitam nga. Ni bayaw tutoy, ada kadwa na babae nga agmirmirinda iji jeep na. Anyat meriendada. Baseball kang kikiam. Anya, pasahiros na siguro Imposible ay. Apay nga ron nga may sa abaso di inuman da palameg. Agkabaso da. Anya? Ay na, paliiwom di asawa manang. Ang mga no agin lalailo laking ka. Tapno saan amadlaw ti madingar aramiden na. Ngamnay, ulitak. Di mo ibagbaga asak tinang ipulong king ka Nga uray anya ti magpaspasama. Sigay kabagays, di ka madanagan. Sigay, tapalot po tuman ti asawa.
Anya at chicks ngay bagbagam bet. Aya. Adaya chicks ka. Hinuawan. Asino nga raw di kadwam amang mangan iti fishball kan kikiam ije paradaan. Baseball kan kikiam. Ay ni. Si Bastiana dayjay. Naggindan kami lagi matang iti merienda may. Kahit kaputa agar bes. Imunag kami ijay-jay. Kinsan mitlada kami, ti adda ijay-jay. Ado kami. Naira nalaan nagabay kami. Wala, ngam apay amay may sa abasaw, ti pagin inuman nyo iti palamay. Anya may sa... Ay, day tanti palso adamag. Iso lang ti minom iti palamig. Jak imbin inom. Jayag paisaw ti bagam. Kagpay sumiti bagbagak. Asino ay atin nagipulong kan kay tinayta. Basta, jak kayat nga ibagato toy. Palso dayta kay pulong daken ka. Kasjay ti rumbeng manang siya na. Si taem di asawa. Kun uray ka sa no ti panang pilit naking ka. No asino ti agipulpulong. Di mo ibagbaga. Tapno agidano naktumanon king ka ah. Ay, maditirik nak iti naamwak karya. Ha? Saan nga agar arami daya si Bastiana? Tano ang kamkamalay baliktadok jay ulo na. Ah, nakaro ka gaya mga agi, mun manang. Ay, wala. Ha? Numaaktuak nga bababae, ang piyang-piyang ti langit kandaga. Ang gulo ah. Maiturod mo nga ta nga sinaan ni Bayaw, no bilang laang manang. Ay, katun na. Papanawag ka dito'y balay. Aw, talaga? Wan, iso asaan nga agar arami daya tutoy. Tadyak kayak ti malukloko. Agkapi ka, Bayaw? Adayan na pudot na danaw, ipag. Kaada ah, nagluto ah. Taamok akas to nga oras ti pa nagkapkapim iti malam. Ay, sige tambang timpla akman garaw. Saan ang sakon, Bayaw? Anya timplam aya. Sweet, very sweet, wino medyo sweet laang, Bayaw. Ay, not so sweet. Okay, napait, wino medyo napait. Ay, medyo napait. Bayaw, pakikugkod mo man to'y kanawan alegs ko. Saan pa'y ngamin anamagaan to'y cutics ko ka? Diyak pa'y mabalin nga ikudkod to'y imak ta madadaal ti manicure ko. Ha? Ay na nagkatul, alan abayaw. Pakikudkod, please. Amwah, sa Ay, dino na. dito'y abanda. Dito'y bayaw, dito'y. Mabit lang araw ta ala at isagaysay. Tayo suti pang kudkod ka. Daytoy. Aday ta, nakudkudan ay. Gatanga mo to'y do abalikot adaing ko tatatutoy. Uno gulpyum to'y liman. Ay saan? Aduunay. Husto day ta dua, Olivia. Sige nga rod tata. At iti bayad ka. Keep the change. Ay na, thank you tata. Umay kay tumanin lakwan ha. No problem. Basta sika, Olivia. Hay, si kaya babae. Ada pa naggustong kinibayaw ko atutuyan niya. Ha? Ala, anya ka din day nga ibagbagam nana. Agin di ka pailaan. Nakadkadlaw mo ag-crush ka kinibayaw ka. Abay, awan asawam. Ha? No awan asawam, saan anibayaw ko ti pagdiskitaram. Agbain ka kumamad ah. Adda di kapsat kong asawa na. Nagado di dati pagpaarumam. Di pa'y bayaw kumay. Ah? Ay, sige, labsan ka pa'y nana. Jak mo dagita nga ibagbagam. Ay sos manang. At ipaam di asawam, itikas di nga aramidin na. Agasam, makigingin nantil iti dayjay nga Olivia. Ha? Aglablaba ka ngamin itay, so adi mo nakita. Nakadkadlaw nga kursunada ni Olivia ya asawam. Kumanatawa ang makisarsarita kin ni Bayaw. Kin ni Bayaw mo, kay kaya na, ay, masurunak ang makakikita. Anya? Kin agasam na ita. Saanan nga inala ni Bayaw ti suklina kin ni Olivia.
Anya nga iti kayat asawan day ta. Nagdaktol sapay ti suklina. Impadawat na laang iti dayjay nga Olivia. Anya pa iti naramid da. Nagginggin ng tilda nga raw. Ngamnay, no si taam ni Bayaw, di mo ibagbaga asyak tinang ipulong king ka nga uray anyat mapaspasamak, wan. Wen kabagays. Likli ka man ti makiginantil ka dagiti babae tutoy. Kagurgurak ti kasta. Da, kinusanak mit a makigingginan. Tiko nam, jak nakita ti istalyo ang nagsarita kin ni Olivia itay. na. Mayak ti kinatawa ya. Na, pati katawa, dakisay. Anya kumano ang kinatawa ka, may. Kaya normal mo ilati katawa, may. Kaya saan kami mit a nagginante. Ay, basta liklikam ti makisarita iti dayjay nga Olivia. Tanakad-kadlaw nga da pa nagkurso na danakin ka. Ay, pagan ano na kumami dayjay nga, lakaya ka. Di katawanan na at kurso na dahil na. Saan na siya? Basta ramidom ti bagbaga. Liklikam ni Olivia, period. Naimbag nga oras yaw, nana. At dada tatatutay, kanda na siya nang. Awanda, apay aya. Ay, adda ko may bagamay. Ayat ibagayaw, tasyak to ti mang ibaga. Alaan mi kumaidaan ninong, kun ninang min kung nagkasar kami. Sige, ita ibagak to. Ay, iso na lang, tanalipata mo, tantay full nina na siya nang. Ay kwa, karidati usto anagan ni manang ko. Ay, kasta ya. Wen, karidad. Sige, ita isurat ko ti si bubukil anagan ni kabagis ko. Kastamit tin ni bayaw ko. Ngam ti apelyido ni kabagis ko, idi balasan ti kabil ko Ta isupay lat usaran na. Ha? Saan ka nagkasar ka ni Tata Tutoy, aya? Saan? Ay, jak mo gayam. Basta di namot usaran ti apelyido nila kay na. Ay, sige nga rin na. Tapno maisurat min iti invitation card. Sa kami tog sublimanan. Tapno maibagami kadakwada iti personal. Sige, ita isurat ko. Uray di kay to agsublay. Ta ibagak to kadakwadan, baraw. Ay, alaman nga raw. Tama nga no, makumikom kami to, iti masungad nga alaldaw. Mala, agyamang kami na. Bayaw, agninong kakano intong kasarda duminay. Ay, saklaan. Duwata, bayaw. Anya? Data mati pinagpartner da. Ha? Manang, bumulodak man iti badong. Takurang matay bado a binalon kong. No kasta, saan ka pa nga agaway, karya? Saan pa'y manang? Dituyak pa'y laeng. Tapno matulungan ka kadagiti trabaho dito'y balayaw. Ay na, awan pang swildukin ka kabagays. Ay nasaan a problema dayta. Jak maagdaw-dawat iti swildoking ka. Basta kaya't kulat ti tumulong. Tinapatag, manganak iti 3 times a day. Mayatin dayta. Alakit, si katimakaamaw kabagays. Sigay, ipadawat kong dagiti daduma akawuskaw. Jak metla us-usarunin dagijay. Ay, agyaman manang. Kanuan gayam, adda na pintas abistidam. Tay mabalin apang ninang kuma. Apay aya, pangusaram kabagays. Kwa, agninang ngaruk kanu. Siyak mati partner dakin ni bayaw nga agi-sponsor iti kasar. Kasta aya. Madamat kidi tay extra abistida. Naminsan ko lang nga inusar. Ngam napintas day jay. Kasta, di ka umay di kasaran, bakay? Saan, tasaan mo't asyak team partner daken ka nga agi sponsor. Mas dawak mo ngarod ka dagi di ngagkasar. Di magkabagis mo team partner na kanya. Ala, mapan kay lata. Masadutak amapan. Jak ko mamapan. Hanggang kababain-bait. Mapanaklatan Agawid akbutlaang apaman amal pasti kasar, bakay? Pare Tutoy, ay nakumusta? Ay, pare Juliana. Si kadekan? Ay na, bimbintas kin imubing ka. Ay na, thank you. Nauray magsika, timar kamat. Ay, kapin anong tagkasar? Kaanakak ti babae. Ay, kastaya. Ay na, nabayagan hiti nagkikita. Ay, mala,
Agtugaw tamampay ditoy. Tagin niliw ta kumaray. Agistorya tamampay. Uray ta nalpasin ti kasal. Sige, kumpare. Ay na, kat ni kumari siya nang ay, kumusta? Ay kinasaya mitlata, maray. Aday je balay. Ay na, kailiw ko mata na makita kan makainistorya ni Marisyanan. Ay nakabagays, ni bayang tutaw ada chicks na isi kasaran. Asinaw. Ay najak am-amaw, ngam napintas abakat dayjay. Naglailo da nga istorya, agin in na perdapay. Kan pasaray sipatan di babae ti abaga ni bayaw. Anya. Dahito man kita am tiladawan da. Nakatalikod da, ta itilikodan ti nagpitsura. Asino nga'y day ta babae? Chicks na nga raw. Kano idinalpas ti kasan. Isuda ka na yun nanti nagsarsarita. Intugaw da iti may sasulay. Nagbayag ti pa nagsarsarita da. Ako namlan na iliwan da iti tunggal maysa. Anya. Malaagrubat ka. Taing karautan ida kabagays. Maditikas di nga aramid di asawam. Laklakayan at chikbaw. Jakmet kayat arugitan na ti ulom Ay, urayak ang makasangpag. Takasaritak to dito'y balay. Mabainak ang mapanitsay. May mayat no sungatom ida adwa. Agruam da. Maditikas di nga aramidin da. Ay, apaw. Sige. Kuyugan nak nga raw kabagays. Dagijay dan ni kabagays. Kita manay. Duduada ijay suling agsarsarita. Tayman. Sige manang, sungatom. Ipungot mo ti babae. Agsagana kasi ka abakay. Maipungot ka itang. Aga-agaw ka iti asawa. Balang kantis kayong agpapada. Ay, kumari Julian. Naglukaw. Naging narakop na mutan. Anya mutan? Kunaklan mo aggubal dan. Ay, agam amuda magayam. Makapasurmot ti kastoy. Agawi da man langay. Kapanam karya. Agawi da kun ijay lugar tayo manang. Nauma akon nga agbakbakasyon. Apay, adda di mo nagustuhan kada kamay kabagays. Awan, mailiw ako ni balay. Kaya't kunti agawid kabagays. Agyaman na kadagiti impakpakan nyo kanya. Sige, jakon agpakada kini bayaw. Pakibagam tulatan manang. Sige, mapana ko. Aklunak manang biyanang, nagkurso na daak ni bayaw ko. Iso akas jay ti inararamid ko. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, na amiris ko matlaang tibidot ko, kadjak amo no nadlaw na kabagis ko ti amin. Nakarik na akitibain iso api manawak. Nagawid ak nga rod, kadjak ko nagsubli iti balay na kabagis ko. Kat ita, no malagip ko tinapalabas, mababainak iti bagik, ta saan na may parbang dagide ngay nararamid ko. Alakastan, to'y pagayam mo, karya. Nasaya at unay, tanaamiris mo matlaang, asaan na may parbang tinaramid mo, pagayam karya. Kat limiklik ka kadakwada. Mas daawak tamis mo pa'y abayaw mo, tinagkurso na daam. Asawa mismo ti kabsat mo. Tila ipulpulong mo'y ti kabsat mo, tapno apaan na laeng ti asawa na. Kat gundaway mutten, timang sulisog iti bayaw mo. Angam na yung bag-ata, saan ka nagbaligay. Bueno, papagayam, di tan dinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam karya. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Hello, papagayam! Kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa, wano'y drama, kat manipod ka ni pagayam tayo, Lorna,
saan napudpud no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Melanie Gallardo, Renanti Quintero, ni Raquel Bachain from Florence Doctor, ni Mel Babakbak, Roberto Gilang dita Paway Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni Pagayam Lorna. Dear Manang Biyanang, nagagat amapan makipurdiyan nila kay ko. Ngam adamadi nga estilo na. Tanagladaw asumrek sa inton malam sa paan na ti agawid. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Papanam lito, apian nakabutas ka. Inak makiraap iti karuba. Bakit? Ha? Inayabanda ka? Saan? Mapanang na ta. Apay, masapol nga ayabanda ka. Kasta nga rudyag kakalugaran. Agtitinulong. Katnungay saan ka nakabudget iti pagpurdiya da? Ay sus, basta ikarudan tumot ati maldawak. Umaydan tumot ayin ton agparaap ta. Nay, ada ka mat lito. Anyat gagaram. Umayak man makiraap, amaw. Aya, napandan na jay talon. Nasapada napan. Ngam ko na mo dyan nakuha pito dala nga grab. Binilang ko nga ron ida ka pito damin. Ay, maikawalo ka, apaw. Ay, kastaya. Nayunan nyo tagluto, apaw nga. Taado kami nga grab. Kaimasin nyo tagluto iti sidaan. Tay bulalo kumanod ka. Ay, awan bulalo may. Karne manok aja lutwak no madamdama. Ay, karnit manok manay. Ala, mabalinday ta. Basta ilasin yung tutay batikulang ken dalam na ta sidak to apang wan. Pasensya kay alitaw. Ta awan pa'y maalam apurdiyam ita. Di ngamin ammo nga umay ka. Ayos lang, tata. Mabalin mo't nga umay kay tumot lang agraap inton agparaapak. Ta ison tibayad na. Ha? Ay wala. Mabalin lang tama. Kaano ay nga agparaab ka? Baraw, inton umay alawas tata. Umay kay mga anak. Nakagawa ako. Ala, umay kang baraw. Mangan tayo. Ay wala tata. Talaga mabisina kong gay. Kapong, inya pumambay. Kulang kumag. Ngay, apay ngay. Di ka pa'y nabsog lito. Naminado ka na nagpongga. Ngam di ka pa'y nabsog. Mabisinak pa, Apong. Nay na, ka nagmutay na batin na. Basitin na po yan na batin. Sana pa nag-imot ngam binilang ko ti pa nagpunggam ha. Namin lima ka nagpunggay tin na po'y konsidahan. San madla na sayat nga dunay ti kanam. Taamin na nalabas kat dakas. Apay, papapanantikan kanam si kalitaw. Apay, akasla di ka mabsog. Mala, tumakdan ka ditan, tasak mo timangan. Mabisina ka. Apay, manuti tangdan mo kanilito, anak ka. Apay, tangdan ang pailan. Ha? Apay ay nanang? Kano aldawan di may nakirap. Sa idipan na nga na, nagadutikin na na. Kano di oras ti merienda, isuman ang tikadwan tikin na napansit kan juice. Nangyawid pa idi hotcake. Apay, saan pa'y lang at ang umdas dagi jayatang dan na anak ka? Wala. Bayan yun. San nabalay ta, makanday dyan nanang. San anasaya at nga ipapaidam timakan. Wala nga malugi ka ano nilito ti ala matrabahador mo. Ala, baybayan yun. Diyak to ayabanan numaminsan. Uray di mo ayaban ngam no ngay umay tumanan. Ay na, di mo tawawato nun. Makalugi ti kasjay. Papanamanan lito. Inak man makiburas iti pinya. Agpaburas ka nung kay da kumparik iti pinya ita. Inayabanda ka? Saan? Mapanak na ta. Tapno di damit kun ko na. Sapay kumparik day jay. Ngam anyat orasan. Alas 10 san ita agsapa.
Kasta ti oras ti panagintram. Ay na, nasapa pa ita. Apag isunto apa nagmimirinda intun makasangpita ki jay. Anya, ay sus, di ka lagbain. Di kan mapan. Di da kamot la inayaban. Ay na, saan nga uso dito lugar tayo dita ayab-ayab? Basta nadamag mo, mapang ka. Agkakalugarang nga raw, dagtitinulong. Anya? Kun sanak magpatangdan. Ikarudan tua, no agpatrabaho akmay, bakay. Rabiin, Lito, maturugtan. Anyat sursuratam di ta kalendaryo, aya. Tayo na aldawak Innem amin apa utang ko. Isadyak tumanang danan iti agrab into maminsan nabigat. Taadun ti pautang kong aldaw. Ay kat, no innem ti umay. Malpas iti may nga aldaw day jay. Wala. Ta saan mo't analawa ti talon tabakay? Asino ti umay? Jay talo akong pare. Ni Tata Isko, ken Daramon, ken Randy, ngagkabagis. Ala, maturog tangarudan, tarabiin. Unay katigas tang style yung tata. Aldawan, sa kayla umay. Kasanungay amalpas ti raip mo kasta. Nagladaw kayo nga umay. Ay, pasensya kan litaw. Ngam adlapay ngamin inaramig ko ijay balay itay. Diyak ko mga rod umayay. Ngam inkarigata klat ka. Tapno di mo makungkuna. Sa payawan pay lang dagiti daddo mga grab. Ayaw. Kasanungay amalpas ti trabaho no kastoy. Sige litaw. Tarugya akong ti agrab. Lorna, di mo gawan amin asidaan kinin na boy. Ha? Apay? Tipden tati ka ng dagiti nagraab. Ta naglaladaw da nga imay. Anya? Agasam, ada simrag iti alas 9. Ada simrag iti alas 10. Sa nagbubuntog da pa'y nagraab. Kat, sika, idinapan ka nakitrabaho kadakwada. Nasapa ka aya asimrag. Gusto lang mati oras a panagintrada. Ta tinulad dala ang ti oras ti panagin intram. Iso adi ka kundi reklamo. Ta inaramid dala ang ti kas iti inaramid mo, Lito. Anya? Kan amangan no nalipata mon. Atunggal adda pa panam apakitrabahuan. Adu ti kanum. Kan pasaray adda pa'y take out mo. Nga uray di damot imbaga nga ag take out ka. Bakit? Iso aglisi ka, tagawag amin asidaan kan innapog. Ta sigurado anabisinanda nagtrabaho. Ay, awanin, bakit? Kinan mo ti marabutitan dagiti mulak apagay. Anya? Diyak mo't sinuksok nalanay. Sayang pa'y. No kasta, awan maapit na Lito. Ang damot yung basay. Ay, sayang nga talaga, bakit? Kasano daytan ngay, awan ka ng tana. Kapilitan agumatang ta iti bagasta. Gatuwa na. Sana bali. Tamakipurdiak langay. Tapno adda igatang tay iti bagasta. Umayak mamad makipurdi ang agdalos iti garden mo, tata. Ha? Ay, sanay. Adda naalak lito. Pasensya ka na. Adda upat nga umay agdalos. Taga kabangibang a barangay. Unay mo tigas tandata. Imbis asyak akalugaram, ti alaem nagtrabaho. Saan? Tajay mo taga sa bali a barangay. Kahit, depende iti kayat abarok. Awan pa nangisakit yo, iti kalugaran yo. Naglawa mo't di minulaam iti laya. Alona. Wen man, Mang Lito, tapnadan to apita. Maruutan mo't tayo. Apay, di ka mang purdi iti mang dalos iti dayjay. Mang Purdiya, tadyak ka ba ilan na dalusan day dyan awang kadwak, Mang Lito? Alona, siya kong titangdanang magdalos. Ay, saan? Tadan natulag kong agdalos. Anya? Ikati inayon nak mo tanay. Awan kwarta na yun. Kasapulak ti makipurdiya. Pasensya kan, Mang Lito. Ngam di ka kaya tapurdiyaan. Anya? Pasensya kan, Lorna, ha? No, saan min apurdiyaan nila kay mo? Takas di mo nga mintaramid na. Nagladaw asumra, kan nagsapa nga agawid. Ay na, awan problema kanyak tata. Amok ti kas di nga style ti asawak.
Iso asaan kayo ang mababalaw? Ay, agyaman na akbalasan ko ha. Adda nga man ni style lakay mo ajak magustuhan. Tanukis sayat ti purdiya na. Ago nga, mat. Ala, sumapol kayo latan iti sabali at hangdanan niyo, tata. Syakid di tirumbang nga agkid daw iti pasensyaan para iti asawa. Paspasensyaan nyo lakuman nilito, tata. Awan asi da kita tao. Pilpilyen da ti tangtangdanan da ngagdalos iti garden da. Ay nalito, di mo mapabasol ida. Taadda karbangan damang pili no asino dagiti tangdanan da. Ken kasano nga addamang purdiya ken ka. Ket kastamot nga minti style mo. Nagladaw ka asumrag. Nalabas nga alas 9 asumrag ka. Sa kalpasan na, nagaduti ka nam iti aldaw. Ken pasaray agbalkot ka pay. Nga uray di damat ibaga nga agbalkot ka. Ken no lunch break, nagatidog ti turog mo. Nalabas ka no nga alas 2 no agtrabaho ka. Sa umuna ka nga agawid iti malam. Awan paylat alas 5 agawid kan. Asino nga iti mayat amangalakan ka no kasta ti aramid mo. Aho, yuray sanda nga alahin ngagpurdiya. Abay, isudalat mabalay na pagkortahan na ya. Ado dita! Nagbalbaliw ka nga minan tapno alaan da kan. Ay, awan ti rumbang baliwak. Taawan mo't madingar aramidak. Ibagbagak nga rod ti bidot mo. Tanan, no sanda ka kaya, nakarkaro pa'y ajak pagan ano dagita nga agpapapurdiya. Ado dita ti mabalin na pagkortahan. San laday ta purpurdiya dita? Aglisi ka pa. Anya dita nakasako nga insangput mo. Layakin ubi da gito'y bakit? At dapat tugi alaok na. Nangalaam ka da kita. Kat di ka mat nagmula iti kakasta. Ay, ako. Mulak ah. Basta ilakok da gito'y bakit? Ilakok nubiga. Sa paag to ti mapanaglaw. Sa akto agmarket mo tin iti sidain ta. Nangalaam ka da kita kunak. Kit ijay umaa. At na sikreto nga umaa. Di mo amaw. Ang nagmulak ijay tayo limod ko king ka. Anya? Ha? Imposible ah. Bayam, tayo pasyar kanto yung sikreto nga umaa. Tapno makitam. Bakit? Bakit? Basta ka nakadagos. Tay, at dagrasya ng insangput ko. Manok mat da kita. Nangalaam. Ijay pupukan ti manok ko. Anya? At napupukan ti manok ko at imamo. Sikreto tayo ijay pupukan. Inlimod ko kang ka. Tapno masurpresa ka. Oo, imposible daytan. Ay na, no di ka mamatay sa laag. Nan, tapartye kong timasa. Ipupuk ko pa'y laang to ito ha. Tapos idain tang tumalin numaminsan. Lito. Nanang, anyat si Dayaw. Dinengdeng. Adupay mo tinabate. Dumawatak man, uray basit laang. Ay ilak ama mo na di asawam. Adot na bate. Ay naada si Dana nanang. Nagado di karnit manok asidaan na. Sinagpawan na iti papaya. Naimas magayam ti sidayo. Si Dana laang ah. Nay, apay, nagapa kayaw? Saan nanang? Ngamjak kaya ti agsida iti nagtaod iti. Hay! Nagtaod itay. Jak nga rod amo no nang alaan ni Lito kadagiti amanok. Kun uray tay papaya nga insagpaw na. Napanansamat pinurus iti mula ti kaaruba. Ay, una yun day nga asawam. No din tumot makamulay ti sidaan na, tapno saan na jagal alay ti mula ti sabali tararamidan na. Jak amo kan kuana nanang. Tinsamot nga min makipurpurdiya. Wan taawanin mayat ang mga lakan kuana nanang. No nagalas tumot nga min ti style na. Mangibabain ti estilo na. Wan nga rod kat itataawanin mga laamang purdiya kan kuana. Adda manen milagro nga aramidan nan. Nay, anya ngay dayta. Basta, jak kayatin abaliksan. Amang ibabain una yun, nanang. Bakit? Partyo man dyan insangput ko pato. Pato! Nangalaam? Ijay pupukan ti patok Agtal na ka man. Kaano pa yung adda tarakan mo, apato? Adda nga road. Sikreto taan ti pupuka.
Tinakaw mo maninday, Jay, anya. Wen, hindi di nakipulpulong. Asawa na, iso arumbang laak kalubam der aramida. Kung nagtumay ka, husto ti atap ko. Iso ajak agsid sida kadagiti lut-lutuam, taamok at tinakaw mo. Di ka pilitan na, no di mo kayat. Ibusag ka. Isardang munti kas tangar aramidam lito. Apay, di ka mabutang? Dakas nagtakaw. Kasano adya kagtakaw bakit? Ket di dakmet kayat apur diyain. Isuda mo ilatin ang pwersa kanya kagtakaw. Ay na, delikado tar aramidam lito. Isardang No diyak kagtakaw, awan lamutan talor na. Ito kumamat tilaglagi pang. Awan makaati pa kanya, iti kayat kong aramidan. Anya. Nukas na, adda mapukpukaw amanukyaw, tata. Adalor na, talo amanok. Patumad kanyak, kandag itay mulak nga ubi, adda ng kali. Kinuran ni Mari Pilang, adda ka no ng kamal iti fist panda. Pinatsananda ka no, naibusan ti kargana at tilapia. Malagip ko di insangpet ni Lito, hindi namin sa nakalman. Nagdadakil at tilapia dagi dyan. Agpatulong tayon sa kin ni Kapitan. Madidaytoyan ang mapaspasamak dito lugar tayo. Sige, sumurutak kada kayo iti barangay hall, numapan kayo. Taidarum tayo, jay asawak, tata. Ah, anyat kaya't mo asawan Lorna. Nakabulos ito kalday. Saan ko atin nakaw? Day jayam da asawam. Inalan dagiti tanod. Wala nang, Akin kalding nga iti inukod namanan. Diyak mo na nang. Ay naglablabasan ni Lito. Mangibabain una yan. Isuan na saya at magtanatiliwdan. Diyak kaya tararamidan na nanang. Kat kasanon numaamuan na si katindang idarum kan kuana. Makaamuditan nanang. Bakit? Wala asim nga asawa. Kunak, no kakampi ka. Ngam traidor ka mag-aham nga asawa. Sika mag-aham, tinagindarong kanya. Wan, aklo nagtinaramid ko. Ngam para matlakan ka dayjay. Tapno isardeng mundi madingar aramidam. Jaklem pagaro pa may turas na gayam kay darom nga asawa. Saan nga rod anasaya at aramidam? Sangwam tinagbasulam. Kat manipod ita. Aglinnipat tamatan. Agsinatan. Tadyak kayat tagtatakaw nga asawa. Saan ka di kasta ba kay? Di na mo sinana. Nakabatan. No di mo kayat asinaan ka. Ipakitampay ti panagbaliw mo. Ti panagsingsingpet mo. Tapno maay-ayo akmanan. Kat mapakawan ka, Lito. Sorry, bakit na? Promise. Diyan ko ulitin tinaramid ko. Nagbalbaliw ako. Bakit? Kasta unay a panagsangsangit ti asawak a nagkidaw iti pamakawan. Ngam nagpakiputak base. Jak inawat adagos tapno adda pagnakman na. Kat kaasi na di nan inulit ti inaramid na. Saan na nagtakaw? Kat no kasjay amapan makipurdiya, masapsapan asumrag. Alakastan, tuy pagayam mo, Lorna. Pagayam Lorna, husto laang ti inaramid mo. Ti saan mo apan ang konsinte iti mading aramid ti asawa. Kasta ati pudno amang hipatpatag iti asawa. Di na itulok nga agaramid iti may kaniwas. Iso akablaawan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pa kasaritaan, ni pagayam Lorna. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tagnina, kada kayo. Amin. Hello manan papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Agannad kayo kanayon papagayam. Pakasaritaan ni pagayam tayo Agustina.
saan na apudpud no anagan. Ti drama tayo ita akan ito. Ngam sakbay na. Hello mampay kini Jeff Cortez, Florenda Kimpaoy, Roda Ramos, kini Al Kathleen Umayas. Kastoy man ti surat ni Pagayam Gustina. Dear Manang Biyanang, may saak a senior citizen. Kat may saak kadagiti nalaka mamatpatay, kadagiti ibagbagati sa bali a tao. Uray saan ko nga amamo, naglakaak ngagtaltalag kadakwada. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay, danyaw, tulungan nak. Nagijay alahas ka, intaray dan. Anya, no kunak to mga ming adi ka mamapati ka lagi dyan at tao. Kamanya nga ita. Kamatin ta idadanyaw. Naglugan da itinangisit ako tiyay. Ay na, kasano nga ron ama kamatan tayo da. Kaya awa mo't lugan ta. Indag patulong akadagiti pulays. Ay, dahil tangamin kay. Natangkan ti ulo mabakbakatan. Imbakak ngamin kang ka, di mo entertainer na gaya at tao. Nga magpakalain ka ba? Jagmat ang mga scammer gayam dagijay at taaw. Ala, intay i-report, tinapasama kang ka, Agustina. Oh, apay adiyo kadwa ni nanang na imay dito'y balay. Nagluto ak iti adaw. Iso adito'y kayon amang rabi ikin ni nanang, tatang. Ay na, ada iti balay. Agkukurok, akas la manok. Ay, agasamot ngamin nga iti intaray dang alahas na. Dakkel ti balur dagijay. Kaya wala, binudul-budul dan di inayaw. Natangking tumat ti ulo na. Kuna adi na entertainin dagi di at tao. Ipili ng tumat as imurot kadakwada. Naglaka ngamin amamatpati ni nanang kadagiti tattao. Wala, nangrona no may panggapit sa kwarta. Saan na makaid na? Ay napagnakman na kuman aday jay. Ta saan laanam na minsan analuko ni nanang. Ay, huwag nga ro ah. Saan to mga agnaknakam niya inayaw? Di ako nagsumli niya, bro, Mari Agustina. Taka na umako niya, bro. Di kaya ko, dito'y pagilyan tayo ti paglakaya. Kat kasanon ti balay mo ijay abroad, pare Kunrad. At nagkita anak ko ijay. Isudan ti agnay di jay. Ah, kasta aya. Well, Mari. Iso ano daman ng alote ang lako dito eh. Ibagam kanyak, tagatagak. Pagipatakdarak iti balay ko. Tayo asidag ijay ili ti kayat ko ha. Ay katwan bayam tagdamagak kadagiti amamaw. Mano ti budget mo aya paray. Basta saan ang umato iti 5 million pesos, Mari. Ha? Ay sige, taibagak iti anak ko. Tadwa kami ngagsapol iti luti alakaw. Alaman, Mari Agustina. Agyaman na ka. Awan anyaman na paray. Basta sika, agkumpari tangarod. Agyaman na, Mari. Thank you very much. Ne, may dada pagkwartahan na nang. Numakasapol tayo tilat for sale. Sa adda-adagos ti bayar tayo. Ada porsyento tayo ti dayta. Wen, amok Ah, Anyat pagkunkunam kanya, ignorantay, awan namaw. saan malagastahan na nang? Sigay, uray di nakgayam tulunganan nga agsapol itilap for sale, tadagayam ang amaw. Ah, Malagip ko tamay sa akong paray, aglaklako iti lote ijay ilay. Isaw ti nakasarita. Sigay! Nanang, atuyan ti kape. Ne, ayan ni nanangan nga, John. ay na. Pimalaw na. Kilaat mo't latari mo rin. Kasla nakalagip nga niya. Apay nga Wano, addaman imbagamon adi na nagustuhan. Awan mo nasayaan mo't amin nga imbagakin ko na. Bakit? O anya, magustuhan timpakitak alutikan ka paray. On, Maray. Napintas. Kaya't ko na dyan. Agyaman na, Maray, ha? Ay, awan anyaman na. Kay, anyat nagsaritaan nyo iti akin loting ay. Gatagi kong tayo lote. Mapintas kami ti lokasyon na. Ay,
Ay, sigurado nga roden atay porsyento paray. Ay, gawan na mare. Sigurado na talaga. At nakapaskil a house in lot di tagit ti balay a malabsa. Ha, adda babaeng agwalwalis iti paraangan da, ay agdamagakman. Adang, mabalin ti agdamag, ma'am. Ha? Anya din, Jay, nana? Nakitak nga men to'y nakapaskil dito'y gate yo. A house and lot for sale. Apay, gatangam? Kwa, damagak ko manusag mamanaw. Mabitla ang nana, ah. Urayan nakditarwarti gay tagsarita ta. Sigay, ma'am. No, basta, sikat ti buyer, nana? Wan kumaa, no kabaelak ti presyo. Ay, sus, nalakalaan da ito'y a house in lot, nana. Ibarbargin kong taga-buruda kung iti mabait. Kat ijayan ti pagnagdak. No kasta, sikat ti akin balay, ma'am. Wen, nana. Ay isag mamanungay, ma'am. Ilako konti balay tadan niyo. Anya, apay, nakamo gusto na. Apay, ilakong tubalay ta. Naumaakon dito'y alugar. Nagado ti toxic akaruba dito. Anya, Adda nakitak alako a house and lot ijay ilay. Nalaka ti panangilako na. agdarasudos ka man ngagdesisyon na. Tawid ko to'y nagsaadan ti balayta. Daniel, iso adi kag reklamo. Kun, adda na porsyentok iti indil ko a house in lot. Nayunak dayjay, ta iso ti igatang ko iti house in lot ijay ilay. Asan? Jak umano ko nga ilakong tubalay ta, Gustina. Anya, ha? Awan karbangam iti daytoy abalay ko na lang arudan. Wag, dagam, tinakaipatakdaran ti balay ta. Ngamsak tinagastaws iti pan nakaipatakdar ti balay ta. Sweldo ka na karpintero. Ha? Iso nga ilabang kumat ti karbangak ah. Agdamag gastos ko dito. Ay kabayadak ano kaya't na... Asan? Basta manjak. Manjak no kunak. Manjak Gustina. Saan ba't nga umanugot di asawak nga ilakok di balay may madam? Ay, sayang nga ron, ano kasta? Sapay adot imanggat-gatang iti balay ko. Ngam sikat ti kayat ko apang tadan, nana. Ngamin, si kamat tiin mo na nakasarita. Wen nga rud madam. No addala ko mapagutangak. Ngam awan mo. Ay, sayang. 500,000 pesos lang ti balor ti house in lot ko. Bargain daytan. Wen nga raw, manmanon ti kasta abalor ti balay. Ang di mo ibagbagay iti sabali, nana, ah. Tamangan mo sulutan daw. Ha? At dapat kumanggat-gatang iti 2 million na. Ngamjak intun, tamabainakan ka. Ta nagtulag ta ka nga ron. Ay na, agyaman ma'am. Ang nungay agdaw nakpailaan. Mabalin mat, nana. Un ma'am, taitid ko amin kan katay na porsyentok iti daga nga indil ka. O sige, manoya ti pagdown mo, nana. 200,000 pesos di iduldulin ka. At damot ngamin kadwak anang idil iti ginatang ti kumparik a house in lot. Iso aday jay laeng ti na porsyento. Sige, mabalinan day ta pagdown. Sige nga raw. Ang mabalin ka di akitaan day tao nagtibalay ma'am. Kita kumatiunag na. Ay kwa, ada nga minsan nga ilik. Inton na minsan laangan. Inton maitid mo ti down payment mo. Ha? Sige. Okay laeng, ma'am. Sana bale, makita tamot di tirwarti gate. Makita na ita paraangan mi. Nalawat ti paraangan na niya. Adapay indayon iti dayja banda. Adapay hardin ijay. Adapay basit bahay kubo ijay paglinungan. Ay, nagpintas nga raw, ma'am. Ay, ikatumdaytan ang nakapaskil di tayan ti gate a house in lot for sale. Tama nga no adda manggatang asabalay, ma'am. Ay nasaanan? Kasta na pailaan. Kandi ka madanagan. Jak ilako iti sabali, nana. Ha? Nay,
Naglukat diri daw yung ma'am. Ay, sige nana, mabalin yung tipumanaw. Asikas wag pa dagiti sa nga ili. Apay nga ilako ni nanang tibalay yung tatang. Adda ka nun nakita na a house in lot iili. Kaya't naagatangan, nalaka ka no? Anya? Nakita yung tibagbaga na abalay? Saan? Yaklapagan ano? Sana ka interesado? Oray anyat arami din na. Jak ipalubaw nga ilako na tibalay may. Di oray din narum kami di barangay. Ay, anya man tinapampanunot ni nanangan aya. Kila at man dayjay na pangnedeng na. Huwag nga raw. Lita ti jak kaya't nga ugali tinayo. Darasudaw nga desisyon. Amangan no anya man daytan. Amangan no makatumpong manen iti scammer. Dahil nga rin ka. So, masuronak. Tanubagbagaak. Uminga naman. Naturay ngamin unay nilalang yaw. Ay na, napintas abalay di pagakaran minto, Rose. No kayat yaw, umay kayon tumot kin ni John iti balay me. Adda paggatang yung ayananang. Adda, agpauna akpailaan. Tanuma ay ayok ni tatang yaw. Ila ko minto ti balay me, taisaw ti pagbayad ko. Anya? Agdaw nakpaila ita. Ala, kitain nyo taamangan no maiskam kayo manan, nanang. Ay na, didak man mo't pagbalinan nga awan am-am muna. Ha? Anyat pagkunkunaan nyo kanya. Awan am-am muna. Ay, oray bakitakaon. Amaw ter aramidog. Palagi plaang mo't ananang. Tani, namin adukit nga roden iskam kayo. Ay na, saan itan? Legit day to yun. Saanan nga iskam? Ya, oy, itay ka pala bumanilang iti kwarta dita. Matulog ka kitay, rameng. Ay, kurang matlat ta. Kurang apag-down ko. Ay na, ora agpatpat na kagagbilbilang dita. Saan amanayunan ta kwarta? Saan mat nga rod nga awatin ni Madam Toy down payment ko? Kurang kanaw. Ay na, ibabawi mo na jay. Amang ano maluko ka man dita. Anya ka mo tan. Imbis at tulungan nak nga diskitar. Saan ta kontrabida ka mo? Ilako tangamin ng balay. Tapno adda pagbayad ka. Saan nga ron amabalay? Paggatang dagit di iti baboy, dahita na porsintom iti daga. Tapno da pakakit kita iti kwartam. Paggatang nga rod iti balay daytoy. Pag down payment ka. Kay pangalaam to nga raw iti pagbayad mo ngay. Makaamunto ditan Agar aramig ka gusto na. Agdardarasudos ka man ako nakaw. San man anatangkin ta ulo? Basta kayat ko day di abalay. Taasidag ijay ilay. No di mo kayat apagyanan. Siyak ti agyan ijay. Oray agsinatan iti pagnaudan. Danyo. Anda! Imbes nga ilakok iti sa balay, da kayon nga agasawa ti pangilakwak iti washing machine may, Jom. Ne, apay nga ilako yun, nanang. Wan, taadda pangusarak iti kwarta. Kat oray tay telebisyon may, gatangin yun. Kantay rep may, kabarbarupay dagi jaay. Anya? Alan, anak ko. Tulong yumutin, akanyak. Oray ta ibargin kun. Nalakalaeng ti panangilako. Kan oray tay kabarbaro asufa may, gatangin yun, Jom. Ala, ilako yung amin ng nanang. Wan takurang ngamin tay pag-down ko iti balay agat gatangek. Ah, Utangek ngamin ti balay, nga masapul nga agdaw na. ay, Alan, Jun, gatangek mo, please. awan mo't kwartak, nanang. Ay, unay kayo matay. Ah. Awan pa'y kooperasyon nyo man. Ha? Ha? Ilakok man langan iti sa balay, dagiti appliances may. Nanang, madandanagan kami ngamin. Taamangan lumaluko kayo man. Anyat pagkunkunaan nyo kanyak, awan amamuna. Ay, sus! Nuwin na isan laang. Amangan no nawawa isak pa'y ngamda kayaw. John, ha? Di ta ka man langan, awan pa'y ganas. Ha? Ha?
naka-order ako ni tikanan tanana. Siyak mo bayad no madamdama. Ay, agyaman nak, ma'am. Kat anyangay, nakalako ka ni ti appliances yo. Wun, ma'am, nakumpleto ko ti bagbagam agatan. Wow! Okay nga ron. O sige, tairwar kung ti pagpinirmaan ta papeles. Mayat nga raw, tadagayang pagpinirmaan ta, ma'am. Wala, mabalin na yamat nga awan. Apay asaan nga ijay balayaw ti pangtedak iti down payment ko, ma'am. Di ka madanagan. Mapantantumot la ijay no madamdama. Apaman amalpas ta amangan. Kasta ka day. Ala, yawat mon kanyak ti kwarta nana. Tapno mairwar kumatan ti pirmaan. Sigay, ma'am. Nana, urayan nakbit dito iwan. Inak gumatang iti merienda. Tapno ada merienda anta iji balay. Sige, ma'am, pangurayakan ka ngay. Dito yan. Tadi ti pagurayan ti iti taksi nga agawin iji balay. Aywan, itid ko gaya man ti tulbog ti balay. Adtoy, si kanton ti manglukat no madamdamawan. Ay, wun ma'am, ay nagdakkel atulbag. Ay, Wen, nana. Sige, mabit lang ha. Urayan nak ditoy. Parbango na. Ngam apay nga itakala sumang paigostina. naiskamak manan lakay. Anda. Apay malinaya? Intarayan nak ti babae ang nangala iti kwarta. Kuna naabalay na jilakla ko na. Ngamsaan mo't gayam. Katulong lagayam ijay abalay da ijay ababay. Anda. Day tangaming ka tatatangkin taulam gusto niya. Hey, agpakalain ka kami. Day tang tibunga ti kinadala suros mo. Palpalaran ka ba bakitan? Yawanan ti kwarta. Sayang pa'y dahi jay nagporsyento iti indil ko adaga. Ay, sayang. Iso ako yung ganak man. Tayin tagi pila iti darom lakay. Ay, masaluta! Sikan ti mapan mukha mo! Ato taramigan! Anya. Di na mo iram-raman dita! Tadi na mo lang iram-raman iti pangding mo! Tilatang kay kaya mo para aramidan! Iso makamu ka dita! Buko da maproblemahan dita! Di na iram-raman! Insang sangit kulatan, ti sakit tinakam ko. Nagdarom kami nga rod kat kasina na tiliw ti babawnen anang luko kanya. Ngam saan na nanay subli ti kwartak ta nagastos na kanon. Manipod mo ti den kun nagpalukoy ti sabali a tao. Takanayon da kapalagipan ti asawa ken dagiti anak ko. Day tamaan ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. To'y pagayam mo, Gustina. Naloko kan iti naminsan pagayam Gustina. Saan lanam naminsan? Naminado na daras. Ken kanayon da kapalagipan ti pamilyam. Ngam natangken mga minti ulong. Kat sikapayan ti makaungat no daytay bagbagaan da ka. Iso nga awatem ati napasamak. Tanya nga ay di ka mga mindim nga iti pambagbaga. Agam sana balit ako lang mata napalabas ang dayday. Pasat tinapalabas, apakadawan iti leksyon. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Gustina, dito idarama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo ba sa itakat manipod, kanipagayam tayo, naglingad itinagan nga Arian. Ngamsakbay na, kablawan tayo mampay da Irene Grace Morales, ni Ferdinand Leo, Stamatan, kani Bing Soriano, kani Robert Corpus.
Kastoy man ti surat ni Pagayam Arian. Dear Manang Biyanang, adda idibak na nga nakarelasyon ko. Makuna ka siya kunti kagasatan a babae iti lugar me. Ta nakatumpo nga kitibak ng anubyo. Nga oray addan edad na. Magatang ko ami nakayat ko, ken makapanak iti kayat ko apapanan. Gapo iti dayta, limas tuga, kat kunamlan asino akmeten nakabaknangan no agsasauak. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nay, papanamanan arian. Inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang, agkulkulot mang ngaminan ti buko. Kaya't ko ti unat abo. Parlor latan ti papapanam arian. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas ken panag-shopping mo. Wen atap no kanayo na napintasak nanang. Kat di nakto isukat tinubyo. Tapno mainila ba kanayon kanya. Ha? Kakaiso na bak ng dinubyo. Wine, ngam ado ti mangibagbaga ak kwarta lakano ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngam sika. Sapay nay, agtutudaw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya? Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda amang ibagbaga. Uray la kay ni Maxia tagwapo mo. Ay, apal dalaan kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito lugar tayo. Iso siyak ti inaram ni Maxi. Iso nga apal dalaan kanyak dayta nanang. Basta siyak naragsakak, tabak nang ti pakiasawa akto. Apo sa bali manon ta kolor ti buok mo nariyan. Bagay ko lang, Elsa. No siya klamay sa. Mas kay kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type data a kolor? Makasisirap iti mata. Agsisinno ka ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manen. Sa ita, violet manen. Probinsyana ka lang agpay so Elsa. Barbaryotik ka nga min so di mo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tam moma. Alo, di ka agungat Arian. Ibagbalak lang mo ti agpaiso. Ay, di ka sumanaw no, di mo ti uso. Ignorante ka nga min, so di mo dagiti uso ita. Nay, di ka kumangot agsao iti kasta Arian. Apay ngay nga uyawan nak. Kat agpadatamutla at taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na. Kunamutlan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, taga-awawayak. Nga mamok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw Marian ha. Sa nagaputa baknang genobium, kat lumastog kamatan. Maditi kas tagayam? Kung namatlan na sino kang agsasaumot, Elsa. Kasla dama pagkarkarit mo, mat. Di ta ka malangan. Pero adda ka sa pulam, ibagam lang, taikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputalab na lab ka, Ariana. Amin na kidrawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to Apolos, Maxi? Sika lang ti lalaki dito'y biyag ko. Sika ti pakiasawaak to. Oh, makaragragsakak, Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika balasang ko. Mabit lang, nana Oh, atoy nana. Agyaman na. Oh, atoy tibayad ko. Ay, nana. Adaman damagag kada kayo. Makimari tesak man laeng Apay, nagkamamuan da ariyan kanjay lakay anobyo na. Edi ka no mo, social media, balasang ko. Ano kasta? Kadag ito'y laan nagkita da iti personal? Wain balasang ko. Inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamamuan na imbag ngam inaklon na mo tayo. Sana bali nana. Basta nasingpot yung lalaki. Diya ka mo Nasingpot siguro Ay, binagbaga ak mo't jay gayom mo.
Baga, kasaan nga agdardarasudos. Agpakalaing may bari-bar ti sumbat na no datuma. Ala, naglaw kumot nga ruday takan ni Arian nana. Kaslalim mastog kan timangsit, manipod addan nobyo na. Hay, ngalala. Pasensya amlatan jay gayum mo, Elsa. Siya ko, unti akid daw iti dispensa para iti anak ko, balasang ko. Ada akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrekan. Agyaman ak. Awatin na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyamanak, my love. Anyaman ang dagiti pasarabong kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yan. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay wala, kaya't kayo abisitaan, nanang. Aywan gayam. Agto'y tikwar tayo. Ha? Ay, apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang, awan ti rumba nga pagbainan niyo. Sa asawa kung iti mabiit anak niyo. Di man awagan iti, sir. Maxi, kung ayaw ka dilatang kanya, nanang. Ay, Alan, awatin yung tikwar tayo. Basit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanan titid ko akwarta kata kayo. Inton asawa ikon ni Arian. anya? Ay, saan, Maxey? Sa anak nga kid daw iti kwarta, akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas idaan dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadagiti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanay bagla pang isausawan day ti karne asidanda. Ha? Ayun na yun. Nagsosyal mo't dagita nga aso. Kagagangay na ata sosyal mga minan ti amo dahil sa... Ha? Ala na, itad mong tigat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnet manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko, Inayon mo tayo 2 sardinas. Wala Arian. Mabitlaan. Ibatik di 20 sa ngaribo, yag mong tigat katangak tamapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dita sa nga ribo, Arian. In purchase ko nga men ti collection ko, idi kalman. Kat si kapay lamot ti buena mano kita. Ay na, nagkuna nga minaya abariyaam dayta. Saanan? Keep the change. Ha? Sigurado ka? Ala, nagdakulan nga eh. Ay na, manumat lang dayta kanya ngay, basit lang maikisay ti kwartak. Ha? Ala, yung muntik at katangag tagawid ako. Napunutan, diyak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano iji balayda. Anya? Kahit maturog kay Jay. Kawan Nay, Arian anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar ka ni Maxey. Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kamin tumot lang. Di kay ka di madanagan. Tadi naktulokwan ni Maxi nanang. Lakayan tinubyo. Lukwan nakpailaan. Di naktulokwan day chay. Aguray ka. Apay nga yan nagdakkel tabag mo. Bado maamin, tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay Jay. Agyan kan sa mo ijayon na nakaw. Saan? Agbakasyon naklaan? Ang makitan to makidin no kasano? Oh, anyari yan. Mapanta ka din? My love. Ang agdududo pa ilaang mat. Sana bali, tadamo ilugan ta. Nanang, yawid ko kailangan tanak yu Tapno, makapasyar ba di jay balay? Kailangan gayam. At iti kwarta nga inkarik kata kayo nanang. 20,000
piso sa amin daytoy. Saan? Diya kawatin dayta, Maksay. No, awatak dayta. Kaslamutin gat-gatangam ti anak ko, iti kastangar aramida. Ay na, awatan nyo din na. Agim titi kayo pala, Mert. 20,000 daytan na. Di upay kaya. Ay, saan? Basta diya kayat nga awatan. Hala, Maxi, yigmonta siyak ton timangtin kininanang ko. Mabain la amang awat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin to nawan ka, kaya't namatlaan. Oh, ato yung tigat-gatangam adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtugtudo pa'y lang. Ay, at ti bayad ko, kukuha mong ti sukli. Ay, kutala. Thank you, Arian. Uy, papanan nyo. Darling, kat ni, nagpiksa ti Tuto. Ipasyar na ka ni Labs ko Balayda, Elsa. Anya? Ay, kano ka ngay nga agawin? Magitan to, ah. Basta nagbakasyonak pa'y langit Balayda. O sige, mapanakon kat ni. Amang ano ipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Lugan mi. O sige, bye, Elsa! Kamo na riyan. Sumrakan nito balay mi. Ngagbalin mo ten abalay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balayo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrakan. Ta, agpaysa ka na kiti merienda. Tag merienda ta riyan. Alona! Alona! Sa dito tayan mo? Apa yaya? Mangisaga na kay ti merienda. Tapag merienda ni Arian. Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsupla damat din. Ala, di mo'y kaskaso tayo dyan, bakit? Umay kagitin, ta agpalas ta pa'y ngumura sa tanto ag merienda. Mabahan nga na nababahay din sangkot mo. Talaga nga magbabain mo, Maxi. Api akas diti ibagbaga dahi dya, bakit? Napud no ababaunan dahi dya dito eh. Api akas diti ibagbaga na ka ni Maxi. Kunang matlan asin amang sersermon itinobyo. Ha? Makaungutan ni Maxi. Asit gak man laidan. Asino nga minday dya bakat? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan tayo dyan, bakit kunakmet? Di mo lang pakibiyagan tayo dyan. Tigit di may papan ka data ti panunutan ta. Maxi, Umay ka man kit di. Sa kayat kang arakupan, may lab. kaano nga ron nga agkasarta? Planuan ta pa yan na yung bag, ti may papan iti dayta. Tadakkel ti magastos iti dayta. Isuad di mo pa ila panunutan, ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay. Tumulong ka ba matititrabaho dito'y balay? Di kag senyorita, agtrabaho ka. Ni, apay, asino ka mang manmandar kanyak nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawa? Agraraman! Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta. Takabit na ka lang ti asawak! Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat? Katwan mat? Siyak ti original nga asawa ni Maxay. Iso di kag baling agraraman ha? Ta siyak ti kasar ni Maxay. Iso ano siyak ti sika? Nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen, ada asawa ti nakirelasyonam. Aniya? Apya di mo yung bagatagpay sukan niya, Maxi. Pakawanan na kumano naglibakakin ka. Diya kung pagan ano ni Alona. Si Kate Ayatek. Nabayagan asininak. Apay nga ron nga gabkabalay kayo pala. No talaga sininaamon. Iso ti mangikam-kama titibagi na kanya. Kas makita ba't? Agduma ti silid mi. Papanawam nga ro din ang balay mo. Ay, dak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado adata ti papanawan na nubilang na. Hangam, dakdakal ti karbang amin ti dayto balay, talalaki ka. Iso ti aking balay iti daytoy Arian. Sigo din abak nang nalo na iti balasang pala.
Kasakbay ang nagasawa kami. Naipatakder nan da ito'y abalay. Anya? Iso nga ano sa tandag na dito'y arya. Tano awan ni Alona. Awan pag naidan ken kwartata. Anya jay kunam. Ulitin man arian. Ni Maxi. Ang dagayang asawa na nanang. Anya! Ay, kunakon kay. Ay, damo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaam nga ruday. Nanang. Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, Arian. San kumanatang kenti ulaw? Anyalangan nga iti ibaga nagiti tattao no sinaakon. Nakarkaraw amachismis ka no di mo sinaan dayjay tao. Iswa sinaamon, itatana sa papay. Nanang. Total, saan mo't gaya mabaknang? Diyay mo't gaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod langan. Di nakbasta masinaan arian. Adon tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinalak akaslaawan ang nyawan na. Kasano? Inulbudan nak. Di mo imbaga nga dagaya masawam. Basta man dya akong. Sardangan na akong. Pinapanaw na ko ni Alona ijabalay na. Iso adatan ti agdan na. Ag naidta ijabalay yo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karyan. Oh, ato tilistaan. Ha? Anya tinlis-listam di tangay? Listaan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko maten. Kita ang titutal na. Nagdakalan? Talaga takal. Bayadam data. Taday talaang tinamnamaag apang rugyak. Tas sininaan na kon ti asawa. Anya? Nagpakpaka si akin ni Maxi nga iniinuta kabayadan ti kwarta nga iniintad na kanya. Kat imanugot mat. Kat kaasi na, nabayadak mitlaang, apama na nagtrabaho ak iti may sa grocerya, kas may sa sales lady. Kaya't ko nalipatan tinapalabas, nga may palagip matlat ta kanya. Kat ita, adamot tan bukod ko a pamilya, kat liman dagiti anak mi iti asawak. Alakastan, to'y pagayam mo, Arian. Nalakat, paset, tinapalabas ako na da pagayam Arian. Tinapatag, nagbabawyam dagiti nagbiddutam. Katita, naragsak kayo na sa nga pamilya. Pagyamanak ting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Arian. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.